Tubahaye ikaze mu ikiganiro mutegurirwa nanjye uko ikunda yasize. Ni ikiganiro kigiye kwibanda ku mwamikazi w'uduhigo dutangaje uhereye ku gihe yamaze ayobora ubwami bugari bw'abongereza bwari butwikiriye abasaga miliyoni 170 mu bihugu bikaba muri za 20, uhereye ku kwizihiza isabukuru ye y'amavuko mu mwaka umwe kabiri, akaba umuyobozi w'umukuru w'idini ry'abangirikani ku isi. Ikindi kandi akagira uduhigo dutandukanye n'amategeko n'amahame byihariye bijyanye n'ubucyubahiro yagombaga mu gihe cyose yamaze ayobora ubwami bugari bw'abongereza imyaka isaga 70, ari uramutswe ubu bwami bugari bw'abongereza n'ibihugu biri munsi yabwo. Ni umwamikazi wabaye igihe kirekire muri make. Abaminisitiri basaga 15 bose bamuciye imbere, 9 muri bo yarabashyinguye, 6 muri bo nibo bakiriho, nabwo abenshi barashaje cyane. Uyu niwe tugiye kuganiraho. Mu 2018 yaramaze imyaka isaga 65 yuzuye neza ku ngoma, abaye umwamikazi w'abongereza, akaba waciye agahigo ko kumara igihe kinini cyane ku ntebe y'ubwami bw'abongereza. Icyo gihe neza nibwo yaramaze kugaca. Arihariye yayoboye abantu bagera kuri miliyoni 170, ubwami bw'amatsiko butangaje. Ni ubwami aho buri wese wari wegereye umwamikazi Queen Elizabeth, aho yagombaga guca bugufi imbere ye, uhereye ku mugabo we Philippe we ubwe. Ubwo umwamikazi w'abongereza yimaga ingoma, icyo gihe Philippe yagombaga kumucira bugufi agapfukama maze akarahira ko azarinda umwamikazi ndetse akanamwubaha kugeza ku bakuru b'ibihugu na za guverinoma. Hejuru ya 90% by'abari batuye isi ngo bari baravutse umwamikazi Queen Elizabeth ari ku ngoma. Akaba umwamikazi w'ubwe, imbere ye mu maso ye abareba abaminisitiri 15 bose bagiye bayaza bayoboye ubwongereza bagiye bamuca imbere. Akaba umwamikazi w'agahigo kukuba bamwe mu baminisitiri 9 bose muri 15 bayoboye ubwongereza barapfuye akabashyingura. Ni umwamikazi w'ububasha bukangaranye cyane ko uyu mwamikazi nta muntu n'umwe ngo wari wemerewe kugira icyo amubwira atari umwibarije. Ikindi ngo nta n'uwari wemerewe kuba yamukoraho. Ni umwamikazi aho bitari byemewe kuba wamwegera ufite telefone ngo umwifotorezeho kabone n'ubwo wari kubyifuza kajana. Ni umwamikazi w'ububasha buhambaye. Ku wa kabiri tariki ya 2 z'ukwa gatandatu 1952 yavuye ku ngoro ya Buckingham yerekeza mu rugendo rw'amasaha 4 yahinduye ahazaza habongereza, ndetse icyo gihe mu myaka yose yaragiye gukurikiraho yaragiye ku mwamikazi w'agatangaza Queen Elizabeth. Icyo gihe yari afite imyaka 27 gusa. Aha yakoreweho umuhango wamugize uw'ububasha busumba abandi mu isi. Akaba umugore wari ukomeye cyane mu isi yose yariho icyo gihe, ndetse kugeza igihe yatangaga. Umuhango wo kumwimikwa nawo ubwawo ni umuhango wari wihariye ukwawo, cyane ko ari umuhango wakurikiwe n'abarenga za miliyoni bariho icyo gihe. Ni umuhango kandi watumye habaho kugurwa kw'amateleviziyo menshi cyane ku isi icyo gihe. Ni umuhango wakurikijwe imbona nkubone n'amateleviziyo nka BBC y'abongereza. Ukaba umuhango wabereye in Westminster, ugafatwa na kamera zari zihishwe za BBC, ndetse uyu muhango ukaba umuhango wari wihariye, ukaba umuhango wakuriye benshi. Ni umuhango wakozwe na Musenyeri wa Canterbury, akaba umuyobozi mukuru wa kabiri w'idini ry'abongereza nyuma y'umwamikazi. Yamusize amavuta ndetse mu gatuza, anamusiga n'ayandi mu kiganza. Ni umugabo we Philippe yari ahibereye. Uhereye iki gihe uyu muhango yari amaze gukorerwaho. Ni umuhango wari ugiye kumugira ikindi kiremwa gitandukanye n'icyo yahoze ari cyo. Umugabo we Philippe nawe ubuzima bwe bwahise buhinduka uhereye icyo gihe, kuko umugore we Elizabeth yari amaze guhinduka umwamikazi kandi ntiyagombaga gutegekana na Philippe. Ubwo nyine Philippe nubwo yari ahinduwe nawe igikomangoma,
nk'uko amategeko y'ubwami abiteganya. Ariko Philippe yagombaga gupfukama agasezerana ko azubaha umwamikazi w'Abongereza ndetse anamugenda inyuma niburaho metero 3 kimwe n'abandi barinzi b'Abongereza barinda umwamikazi. Aho umwamikazi w'Abongereza yari amaze gucigatishwa ikamba agahabwa inkota ndetse n'igishushanyo cy'umubumbe w'isi, maze akerekezwa mu ngoro ya Buckingham, ingoro yagombaga kugitungurwamo n'abami nk'uko ubwami bw'Abongereza bubiteganya. Hari benshi batuye muri iyi ngoro ya Buckingham. Ariko se iyi ngoro ya Buckingham reka nayo nyibatemberezeho. Ni ingoro ya Buckingham ku buso bwa metero kare 17,000, ikagira ibyumba 775, ikagira inzugi 1514, ikagira amadirishya agera kuri 760. Iyo niyo umwamikazi w'Abongereza yaragiye guturamo, akiturira mu ngoro ye Buckingham, akibera mu nzu mu igorofa ryo hejuru cyane, mu nzu y'ibyumba 2 na salo. Icyumba kimwe kikaba icye, ikindi kikazaba icy'umugabo we Philippe, ndetse na salo bagombaga kujya baganiriramo. Yabayeho imyaka 70 yose ari ku butegetsi. Imyaka 27 yonyine niyo yamaze ku isi atari umutegetsi, atari umwamikazi. Mu kwa kabiri nibwo yari amaze neza imyaka 70 kwa 2022, nibwo yari amaze imyaka 70 ku butegetsi. Ubutegetsi yasimbuyeho Sir George wa gatanu ubwo yatangaga mu 1952. Ni nawe muyobozi mukuru w'ibihugu byarengaga 15 muri 54 byari bigize umuryango wa Commonwealth, Canada, Australia n'ibindi byiganjemo ibirwa. Ibi byose byari munsi ye. Ni umwamikazi w'Abongereza Queen Elizabeth watanze mu 2022, akaba yari yaravutse tariki 21 Mata 1926, ariko akaba ariwe wizihizaga isabukuru ye kabiri mu mwaka. Bwa mbere akaba nyine yagombaga kujya yizihiza isabukuru ye ku itariki 21 Mata, ubundi akongera kuyizihiza kimwe n'abandi bose ku itariki y'amavuko bagennye bazajya bizihirizaho ivuka rye. Kenshi biba ari kuwa gatandatu wa kabiri w'ukwezi kwa gatandatu. Ibi ni umuco watangiranye na sekuruza w'umwami Edward wa karindwi. Edward wa karindwi yari yaravutse mu kwa 11, maze yaje guhitamo n'indi tariki basangaga ari ikwiye kugira ngo na rubanda babashe kuyizihiza ivuka rye. Akenshi izi tariki zihitwamo hagendewe ku bihe bitandukanye, hatarimo amasimbi n'amakombe. Ibi ni ibihe aho mu bihugu nk'ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi habataba hari urubura ruba rwabatitije. Ni yubire ubaze neza zari zimaze kubenye, zikaba izindi 3 yarazizihije, iya 4 yari imaze kubiyanyuma. Ni umwamikazi wabayeho imyaka 70 ari umwamikazi, indi 27 atari umwamikazi. Ariko imyaka yose 70 yabayeho ari umwamikazi, yabayeho agendera kuri gahunda idahindagurika, yewe no guhereye no ku myambarire ye. Imyambarire y'umwamikazi mu gihe kingana n'imyaka ya 70 yose ntiyigeze ihinduka. Yari imwe, cyahindukaga gusa n'ibara yabaga yahisemo, uhereye ku modeli umwe wonyine w'imyambarire, insokozo zimwe, ingendo zimwe, ibikoresho bimwe. Imyaka isaga 70. Ni umwamikazi wari ufite ububasha, aho minisitiri w'intebe w'ubwongereza buri kuwa gatatu yagombaga gusanga umwamikazi maze akaba agomba kumugezaho ibikorwa bya guverinoma. Ni umwamikazi ariko nanone wabaga agomba guha byinshi abwira minisitiri w'intebe wabaga ayoboye ubwongereza, ariko ibyo yamubwiraga byose ntabwo minisitiri w'intebe yabaga ashobora na rimwe kuba yabitangariza isi, byabaga bibujijwe. Ni umwamikazi wamaze gutanga cyane ko ariko twe mu Kinyarwanda tubyita. Ni umwamikazi watumye igihugu nk'u Rwanda ubwo yatangaga Perezida wa Repubulika w'u Rwanda mu 2022, nawe ubwe yahise ategeka ko nibura amabendera y'u Rwanda yose agomba kumanurwa agashyirwamo hagati kuzageza igihe yagombaga gutabarizwa nk'uko ikibonezamvugo cy'Ikinyarwanda kiba kibiteganya. Genari Nyasijuri ukwikunda. Salam shalom. Kwibutsa ko ugomba gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byinshi bitandukanye kuri uru rubuga tukugezaho. I declare before you all that my whole life
whether it be long or short, shall be devoted to your service. Outside the palace, 100,000 people surged forward in a solid mass. They wanted Elizabeth. They wanted Philip.